Haleluya. Mātou tama, mātou vi ia lau a fio le mea fiafi. Mātou te talo I lau fio, o kalame le awha tino ina, lau whanau. Sina atu I lau fio lo mātou tama. Talo ia oe lo mātou tama, se ia lofa ma ia whauina la mātou tautala. Whauina fo I le whalongolongo, ia uso fo I le mea fiafi. Se epo fo I ia pose whaasoa, la maa. Paso le fiafi mai lo nganga lo mātou tu. Talo le mana le nganga pa ia I ka pena ma le mana I le fiafi. Au lau ki lo mātou tua, ka manuia se o whanangolongo, le fiafi po kalame. Le fiafi le leile atua, o lau fio le leila wa ia, mai le tai ao si o le fiafi. Mātou vi ia lau fio le fiafi, o Yesu, amene, amene. Ya, masa pati dia ile tua. Haleluya. Ya, patalo fa ile suafa man malolo tatu oli I fa ole Yesu Kristo. Nei fo yaso. Ya ole aso lua I samonei, ya. Ole aso lusu tasio aperila, luafe luono. Tonu fo il tatu pokalame ole. Ale fasoa, ya, ele leile atua. Patalo fa atu no tatu te tai le songa ya Bishop Elia atiu Maletawai. Ya, mi se fo ile songa ya fiu, Pastor Fiu Walesi. Ya, male kalesia I te fo. Patalo fa fo I upenga tfailangi, ya, pe au. Mai mo mai songa to ina ya fasio. Ya, ngata fo I samonei ile songa ile apostolo, ya, ya pale, ngayeli. Ngata fo ileo le tatu o ona le tua I salimoa. Ya ile sunga ya oksene malfaltua. Pa ia fo ile kalesia os penan salawa I ne tunu matunu mau ya malor soifua malor langi mau. Ele ngata ile o tato pa anga no pengat failangi. Pa talo fa pitoa I lau sunga fa atono pokalami. I lau sunga Pastor Pureta, sunga Reverend Pureta, Mike Pureta, ya o fa atono tato pokalami le Global Kingdom TV channel. Ya, maloli ile ngaluluan ne yaso, ya ua
whaamanueina fo ine yaso wai ma le manuia ia whiau ngaluenga. Ia. Whaatai le atua ua i ulni yaso ina wapo. Ia alo tu mau alo na lofa malona anga le ia tato. Hallelujah. Ea mailo waso ile. Nei fo yaso i whiau ngalue. Si oi fo tinao le ainga. Ia. Whatalo whaatu. Ia lo mai mo mai le nei po kalame i nei afiafi. Ia ole mapanga le whatu aftau i mai i le nei taimi ia. Ai o se vi ina sili le ali. Ia wa vai umanuia ia whiau mga luenga le nei aso. Ia lo so mau pea lo na lofa ma lo na ngale. Le ngata o lo mau pea le maa lo si ate i maa ua. Ia o lo fa pea o na ngale le mai foi i te tonu se tato e kale si ane. Le o la fou. Ia fa pea foi le alofa tu noa atua i Samoa nei. Ia e fa pea le la langi atua. Ia fa atalo fa atua ele nei a inga mai e Rico i tato mafutanga le nei afiafi. Praise God, hallelujah. Whatalo whatu fo isi sunga ya pasta mayama, ia malwhatu ya pou, sunga ya puimono, o kusa walesi, tu ya Margaret, sunga le ya wa o ya Yoasa, tau malosi Yoasa, ia malwhatu ya fiu malosi ala ula. Ia, vi ia le atua, whatalo fo i tato a ingai pangpango a Samoa. Wa yason tuana i atu sa tato iai Amerika Samoa i le leo le atua. O kase matango fio le upo le atua, il tatou timo tatou ave fe au le atua tatou carriers of the fire. Ese le matango fio au tu ia ile pokalame sa fe ngai i pua leone Amerika Samoa. Hallelujah. Mo le no sa fe lo i mainga. Me se fo io le kalesia pua. O kase matango fio maftanga o tau le fio mai ali tatou i Samoa nei o fio no foi tutuila. Eu fo i nai tala vou ia me se fo ia sia mafana eu fia fai mai o fia no foi tutuila. Ia ai bi ia le tu pule le tu ile malawina ia o tatou soi fu ma le ola. Ai ese le matango fio mafana final maftanga i o ia tatou ile tu langa fo isa ia i Amerika Samoa. Fai le tua mta pena le tua mea lava ngā lua mea mo le vi ingo le tua matangata e whatua tua i le tua. E ui le taimi sa ta pena inai. Ai, e aku makua maanga i o kari mai Amerika Samoa. O la se telo tau mafutanga, o lau fonga fia. Ata alo fole sunga na vea. Le fai la unga fo i po le tula fale o lo ngafa ma le fatino ino fonga le kalesia. Le ngata fo i lea o le whailau tusi e tatu e kalesia o le sunga ya mutalo ya po tau lolo sa kaio mai le malo tele Amerika ya ai misi fo faltua ya vi ia le tua ya ai misi fo yo tatu a inga ya Amerika Samoa ya le sunga ya fau olo ya soloai ya mal faltua ya lise ya ai misi fo yo le sunga ya afoa talabo ia male sunga ya viali faftai viali siale ia faftai mole angare lei ma ainga umalanga sava penao na asia tato Amerika Samoa ile lei o le atua faftai mole maftanga o le fasoa misi foyo o lo to wanga le lei a o ia ni maftanga Amerika Samoa ia misi foyo pa ia le kalesia pua e le mafai ona ngalo le angare lei la fia o le se vingo tatou lea e amata mai lava inai lo matua fa fine fa le tua e fa pena ona ngaru lue ngaruenga le tua ele va ai le matua ele va ai le tulanga po le alo tulanga le malo tonu po yo kale se to finga tonu ngaruenga ia ai o le fa ngainga le tua fa pena ona se tatou te min tatou iai tatou mafutanga i popo Amerika Samoa ia vi ia ile tua ia ona o lo fa au ala le maftanga le na ngona lava le solo lava ile tato carriers of the fire tato ave au le tua le nganga pa ia tato lo ave ina le tau ave ina le nganga pa ia e amo tu tono tato loto tato te ola ina le nganga pa ia le tua ina ia le ngata ina ia ola tato ia fa pena fo yona ona soi fo manuia inisi fa pena ona fa longo na tato wa mio na tato tautala ya me se foi o tu o samvali o mea umata tu te fatina ina ia tangi ai
lo tatu aveina le anganga pa i o le atua. Amene. Le afi o le anganga pa i o le atua. Ia Amene. tupu maola i mose anganga mo le maro le atua. Ia le li. Ia whaftai le lava fo i nei awa noa. Ia watoi mo watoi se wha asoa. Susai fo i male to lawa pinga fo i sa awe to Amerika Samoa. Ia pe ona ta ua fo i le tama. Ia le tali le leia mai fo i le whainga malanga sa o atu Amerika Samoa. O i tate i loa ai o lo ola le afi te tono le one pua. Amen. I le anga le lei o tangata lau mata fia, tausa a fia, e le se wha e wha awhiloa ai o le tae au, e te le ipa ai lau mea ai, ia po lau mea tau mafa, pe tau sami, ia o wha awhiloa ai o i fonga fia le ngata tina, ia wha apea lava nai tala vau, pe o tala vau le sa au tu, wai le wha amoe, ia e vi ia i lava le alii, ona lo ola le upu le ali se tonu fo ile ekalesia sa fa pe ona tola wapi ai fenga malanga e toi ngomole e toi le nga fa tsaitele lava le tamata ta ia elia e to sai fo i male wa le ole ni upu e mafai ona fa matsala ile nga fia Amen. fa nga etia ile tsale le leia mai o le fenga malanga na o atu ele ai se upu e mwhai ona whaaleo ina ai le anganga o le whawhitai na o le leo le whawhitai te le lava e mamole atu ai se anganga le nei a whiafi ai o le whaasoa o le ama au tu ai le nei a whiafi whaangata tau le ola au ai vave ona toi ave ese ia le nawa i lunga le tato screen ia tato tusi whai tau ai o whaasoa mua i le tusi lua ti mo teo lona mta upo i wha o lona whai upo i ono se i whaangata le vali o le tusi le nei e wha au tu i le ola au auna o fo i o Paulo ola au auna o Paulo e tele whaingata ma whita na o iai ia le nei au na le atua nei ua lava i na maliu ia ona ole ngā ruenga le atua ai e whai ma wha amaru si au i le loto ona o se au na e toa le loto o se au na sa wha apea ona au na ma le wha amaoni i lo na atua malona vala awina. Amen. Ua tato manino i le o langa o le nei fo isangata o Paulo. I tele ia whaingata na ui mai ai. Ai na whaamua pe na tau lai lana wa ai le ngaluenga o lo o ia tau ave malona vala awina wasuia ai o ia e avea matangata e tau ave le tala le lei po le upu le alii. Mai fia i lava e whaitau le nei whaasoa le nei afi. Whe mai e le verse le nā i le verse 6 le whaapea mai. Awa o au wa whaamalingi ina no nei toto wa lata o na po o te aluai. I ona whaaperitania whai mai. For I am already being poured out like a drinking offering, and the time has come for my departure. Amen. The drinking offering lea eta ua i le whaperitania. O ia lo o yeise ata manino o le ofo ina atu o lo wola mo le ali. Ofo ina atu o lo wola e au auna mo le ali. O a fita, o a whengata e tigo whawhesa ngai. E le mawhai ona solo muli. E le mawhai ona eto e solo muli ai. E le mawhai ona eto e whaawaiwaia lau ngā lue te tonu o ngā luenga le atua pi o Paulo. Ma o se whaamalo si au fo e a te tātou o lo ngā lue ni ngā luenga le atua. E whai ma lu tau fo e le tātou langa wai e tele fi tā ma whengata. Ta te uia i aso uma. Ai whai mai e le i whaawaiwaia ai le o langa tau tua Paulo. Na ofo i nā atu lo na ola. Na mole atua tau
tau aveina le upu le atua, po le sala ina o le finangalo le atua. E tonu ni vaenga o te fia fa asoa i fo i leo langa tau tua o Paulo. Una vaenga mua o le taua fa ale anganga sa fia ngai ma Paulo. Taua fa ale anganga o le tau tua Paulo. Ele fai ngau fie fai mai na fale pui pui. Na i ua i lava na fasia Paulo ma mali wai. O le lona lua o le tau tua Paulo. O lana tamu enga. Sa tamu e ma le faa moenga o lo i aise tau nuunga. Lo i aise tau nuunga le lei fai mai le verse le number 7. O tau le tau le lei. O ai u le tea o le tau sinionga. O tau fi le upu le faa tua. Le whaatua le a Paulo na whai mai na ngā lue ma ofo i na atolo na ola atu atoa na ia tautua ai e le au noa ma se toe fo i tua le o langa o Paulo sa ta mo e luma ma le wha maoni sa tautua ma le wha maoni o i o lo ata ngia ai le loyo tira fo sa ta ua e le tamaila na wha maalosi le aso sa le tautua le ma le wha maoni lo tai o le tautua lea le loyalty submiti leo avea mataitai me sa ave le whaamuamua Paulo i le atua o le pule o le na taitai lana tamoenga ava i le paianga o le atua o le sa ave i aila na whaamuamua e whaifo i malu i tau ia te tātou o lo ngā lulue i lalo pūlenga e te tau na tātou wava i o tātou taitai o ai le taitai o tō fia e le ali, o i ngā e ave i le tātou wha mua, te tauna tātou ave i ailo tātou wha alo. A wana i o tātou manatu i le tangata, ai o tātou manatu i le taitai inga o wha apeo na wha manuia i ai le ali. Nongo winga le wha upunga, ia sa miti lo taitai, ia e ava, ave i ailo wha alo. A wana i avea oi ma se tangata i te aitui, i te tainga. Ia o vaenga na te tainga Paulo, e ese le matango fia fo i le sue e atu le verse lea, i le chapter lea, le tusi a Timoteo. E fe mai o le tautinionga na e ai le taunu unga le lei, le ai le fai upu, lona walu sata mo e Paulo malona fa moenga e ele tau unga le lei o le tatou wola nei ia tatou wola ma le mauti noa e lo o iai se fa amanianga ia tatou tau li tonu o lo iai se fa amanianga o lo fa apiona fa atatani mai au ne tatou ngalue tau ina o se vaenga ngalue ma le ato atoa le fai mai le fai upule valu le tusi lava lea Timoteo o le nei o te wina moa o le pale o le amio tonu. E fua ina mai a tia o i lea lava aso, e lea li, le whaamasino amio tonu, e le ngata fo i a tia, hao i lato o malava o e fia i lona whaari mai. Ia o lea e manino le lea fionga pa ia le atua. E le na o le tangata lea e o Paulo, e le na o Paulo, tato o malava o lo whaapeo na ngā lului. Mole ali e tatou ngalulue ma tatou taitonu o lo iai whaamanianga sili mo i tatou pe a tatou ngalulue ma le whaatua ma le whaamaoni ma tatou ngalulue ia ngawa i tatou pule le telena whaafitauli fo i nei taimi ua tuule pule ai whai lava tatou ua tatou le whaalongo i o tatou taitai tatou whaiwhi au, tatou mātua. O la tō ia, o tō fia e le atua, e ala mai ei whaamanianga mo tatou nei ngā lue. So e whetau i le lei fōla ma le mau o le tatou mautau ave o le tō ngala o pinga e Marika Samoa sa a wai atu ai. Carriers of the fire. We are the carriers of the fire. Paulo. Ia e tusi le Jeremia lua se fulu o lona fai upoiva. E le fai ngofia le ola ina o le ola o foina mo le ali. Ia. Amene. Amene. Ia.
Fai mai ele avea ia whaingatā ma whitang na o ia Yeremia. Ma mea na whaawai vai a Yeremia. Fai mai wa avea le upua le atua ma mea e whaalumaina, ma sauaina, ma amusia ai, ma tau wemu ai tangata ia po wofa Yeremia. Ai le avea la ia mea, ma mea sa tau fia ai le o langa tau vivia le a Yeremia, ma le ola ofo inata Yeremia mo le ali. O lona loto e pese i fe mai, o lona loto o pe se i o se afi wa mumu sai ai, o punitia ai o naivi. O ina e te loa ai le tangata o tali tonu ma le loto atua i le tua, o lo iai lona whaamoemoenga i le ali i le tau tua i ai. Ta mo e ma le puno wai, le ai se whaawai vai. Fai mai sa ave Yeremia i le fai mai na ave Yeremia i le tuu i le mea la au whaamau. Ia tati le iwa ai lea mea, mo pise mea whainga loka Yeremia i te tonu. Ia o ihin fai mai na whaalumaluma, wa whaalumaluma i upo tangata na lafo ia Yeremia. Ai le ave ale ma mea na whaawai vai Yeremia. Ai o te tali tonu ano se teo, ia po maa ua. Le lope uma long kakala mai loi kua mana merenga no kai sa fa mai ka kere koi fia ho o ai me kere koi fia o merenga lo kai ka ika ia ai fa fetai le loto o lo iai se fa amalo si au mortato savalinga ia ia le ri o le fe mai le tusi le verse fumatasi fe mai na tali sonu Yeremia lo iai Jehova e matautia Jehova lea e au na iai fe mai ele ai se tasi na manu malo ia so ole taunu unga le na ole tangata e ola au na ma ola fa atua i le atua e fa amaina i tangata lo fa apia ona tamo fai e fa avai vai oi tangata le tau wemu mai ate oi ia ole anga le leile na ole ali i ate oi pe e ngalue ma le wha maoni, ngalue ma le wha atua o Jehova, o le e pule, o le e tae a te tātou. E ana le leile ali, pe e wha maoni, i pe i Yeremia, i ama paula fo i pe i tusi ona o wha asoa mo atu. Hallelujah. I ele ali i nene e fiafi, i nana upu wha asoa. Whai mai o se tasi e fia muri mai a te au. Ia molo sa taulu. Ele mawhai na ea mua sa taulu pe ele fia au auna. Ia. O a sa taulu e te tauna e tango e amu. Wai tele e sa taulu e te taunu na aveai oe ma au auna e muri a Yesu. Sa taulu fa sa taulu lo witsa. Fa sa taulu lo matau. Fa sa taulu lo fai i tangaso le ali. Fa sa tau lo asosi mea e te le o mafatia pe fo o taita o mai ele li ise mea o fa amanuia i lo ainga fa fetai be grateful i le mea na fa amanuia i le i ate oe o te asosi ona e iai le mafuanga e alaina le au mai ele li le mea na te mana o iai e popo ngā e te o iai pea e mana o i le mea ele o fina ngalo le ali ele e tusai male fina ngalo le ali ia fa sa taulo la le mena o le mana o fua ile me te le au ia ile le malosi ia fa sa taulo lo fai fua o taloisi me e manu ai le lotu fa sa taulo le mana o e au na lo fai fi au fa sa taulo mata o te ave se me ai fi au Fasa taulo mata ue tali malo i tangato le atua. O iero i ese wha amanianga tele lava pe au na mare wha amaoni. Ia e wha apea ona e awatu se mea lo wha apea ona mana o mia ai ate oi. Awa te mata o mea umanga e wha asa taulo. Ona avea leo oe ma au na. E mawhai ona manmuri le ali. E whainga tā. O le tatu ola leo langa nei. E whainga tā lava ia value sia na tato au sia. Pea ele fi au ona.
Ia o se whaasole nā mai le minea fiafi. Ia la atu tamale ai mai whaalau tele atu le upo le atu i minea fiafi. Ia masa patevi e le tua. Ia so atu pēa ia se whaasoa anga tutusa i le whaasoa tina po i minea fiafi. Ia mai le tusi sa whaitawina i le o langa whaasawali e le atua ia Paulo mai ona popua ngā maftianga o se tangata i le i whaawaiwai o iai taimi o le whinangalo le atua o le taimi o aina tāla i Paulo le whinangalo le atua ia sa ngalo o matinga sa le mawhai ona ia whaamua mua lo matinga sa whaamua mua le taunu unga i le sini ina ia maua ia le pale o le ola o le manuia i le ola i whaamau ona au mai alama lea pe o le tau te tala noa la mai le autu e whaautu ina whao ngā te tau le ola au wai mame ona toi abe ese le atua le ola inga whao ngā te tau lo ola whao ngā te tau lo ola whao ngā te tau ia o waso te toi o le i lungo le nei fonga ele Amene inga le tau ni toi wha mai mauina se taimi pēr tātou wharango longo i le tusi lea yopo e sul whaafa i mua ma wha upa lua o loo whapena ona whaasoa ia le tusi lea ele le taimi fo ia o iai ia iopu i ona pupua ngā taipe fo ia o le olanga o Paulo le whenga inga fo o le tangata ua whanau mai i le whawhine ua saa o na aso mona ua tumu i le atu tuwale o lana wenga e tupu ae o ia e pei o le funga ae sala e se ina e mawai atu fo o ia e pei o le ata ma ua le tu mau man that is born of a woman is of few days and full of trouble. He comes forth like a flower and is cut down. He fleeth also as a shadow and continueth not. No winga ole olanga le nei. Tātou te ola wa ia le teime tau nu ua ia le unga i lo tātou tino nei. Ia mo lo tātou ola nei. E le teime e muta ia lo soifua mo lo ola. E le isi tangata e whaamau o ola pe le olanga i lalo langi nei. Pe mai le tala tu spa ia o le tangata lea o yopu. E teime o le puapuanga yopu tusi lea i le sumalfa. O yopu sa avea ma tangata toftofoina i le atua. Mai le tala tu spa ia o ia sa toftofoina whaatanga i le atua ia o ia whaingata ma puapuanga. Ia ai o i loa leila vai e yopu. E le mawhai ona mutalo na whaatua tuanga i le atua. Mai le whai upuna o le tangata whanau mai le whawhine. The flesh whanau mai le tino nei. Ia e titi au naso ma e iai pupuanga e whea ngai mai. E le whaapetu mau se ola le lei e pēo le tangata. Ngoinga o loo whaamamafa ai le pupu o le olanga o le tangata. E titi aso e ola ai. Mai masani ona tumu le olanga nei o le tangata. I whaingata. Whapeo le aungani a iopu. Le teimi wa luluti ona tinga. Sa ia whapeo fia mawai e se asa ia i ua ina ia whai atu i le atua ua fia tanu mia o ia ua fia mawai e se male ola nei. Pe ta isa ia le loto o whaatua tua iopu. I le atua. O le atua whai wawenga. O le atua lo o iai lona ola. O le atua lo o iai lona wha moe moenga. Malona whaatua tuanga. E whailoa i le ti ngā te reo iopu. Malona tanto nunga o pupua ngāo se avenga masani o le olanga o tangata uma. O le whinangalo po le manato iopu. O le awala le wa uiai. O le awala e le na o mea le lei. E iai fo i ti ngā o le olanga. Ti ngā o le tino o le mawhau le whai mai o ana uo malona to o lua. Ai le ngata i leo ti ngā o le loto ono le whai mai i le anganga o le atua o ana uo ia malona to o lua. O lo whai ngloa mai i le whai mua lea.
e ti ngā tire yopu i lona talitonunga o popua ngā o se vaenga masani o leo lango tangata uma. Pe mele fa ipu e luona, e tupu ae o ia e pei o le fungala au mai mangu e pei o se ata, e mave o na mou watu. O leo langa le nei le va aia yopu, e fōringa mai. Pei se me umi, lei fo i se mea tu mau. Ua whaatu sa ina fo i leo langa o se fungala au, e funga mo sin taimi, e funga mai le tai au. Ia mai mave o na mou watu i le afi. E le taimi e mamai ai, e le taimi e muta ai ia tatu me e fai. E fo le taimi e mawai atu ai le ola nei. Ia o le ata e whai loa ai se mea e le tu mau. So se mea le nena langi le se mea tu mau. E ia le taimi e mou e se ai ia mea o lo tatu wati na e o mea o le tino nei o mea o lo tatu tau mawhai e tonu a inga i lalo langi nei. O mea umai mawai le o langa mai e tumu fo i mea umai i tau. Ona iai lea o le whauinga ina o le autu lea e whaangata taulo tatu ola ai sea ioi e pupu leo langa e pei o le funga la au e funga mai le tai au ai mou atu i le fiafi a o le tangata whameltala le salamo i le salamo lea salamo le tolu whai upu e sifulu ono le sulima le marsu ono a o le tangata ona aso e pei o le mutia e angi mai le matangi ona le ai lea no winga ai pio le sau i lunga mutia e le teime sau ele le matangi ia au mai le sau e vo le teime mawai e se le sau malunga le mutia ia pea o neina na malama i vo le tai au maangi le matangi e whaatusa le o langa i la au e vave ona mang o le alo au le lei ia ma au te unga le a fo le matongo fie o lo mauta o lauta amale o lo fale o fanua ma le tele o au mea o tupe te maua pe mai le tala a le tusi leo yopo sufa ia le la e ta ua fo le salamo le e mo e vave uma e le se fa mo ngota tu e umi se me la langi nei e le muta anga o mea uma pe mai fo sufi tu na salamo nai salamo tolu a o le alofa i le alii e mai le vavau e o i le whavavau. Hallelujah. Nui ngaka e alofa i le akua, marka ngaka e talitonu whatuatua i le atua. E o la i le vavau lea, ma e o fo i le whavavau lona ola, e tu i le ola whavavau, le ola atali. Paule nao le tangata o lute i loi umilo na ola. E umilo lona soifua whaaleanganga, e umilo na ola, le isi la asanga o le ola, i le ola e whavavau. Ona ia, pe a lofa i le atua, ia e mai le vavau, e o i le whavavau. Oie o i le ola lea. Ia, o i le tangata whaatuatua, ma tangata e alo lofa i le atua. E whaatino lo a lofa i le atua ma le alii, e iau whaatinonga e whai le laulangi nei. O fua o lo anganga, o fua o lo ola i le laulangi nei, o fua o le anganga e fua mai ati oi. E tatu nunga te o i le ola e whaavau, ma e alofa, ma e tonu i le ali o Yesu Christo lo tatu ali i mo lo tatu whaola. O lo fai mai fori i sai e fas fulu al fai upo iona si o le fitu. O tangata uma o le mutia, e mangu le mutia, ia ma e o ina na lulu ina, ma i u ina na mou mari atu, ngala au i lungo, po le sau i lungo mutia. O le whaamalosia lea le whaatusa o le fungala au e pei o le tala lea i opu su whaawhai upo e lua. Ka me whai po e vanu lea le isai e fastfood. E mangu le mutia. E to ulu le funga. A o le fionga alota tua tua e tu mau lea e whaamavau. E mangu le mutia. E to ulu le funga a o le tatou atua e tu maule e whaavau. Amen. Moinga, au kau ki whakua ingi i lo kakou ola ngi. Tatou te whaatua i ngea tatou te maua po mea materials e maua le olanga nei. O le whai mai whai upule e malu le isa ia. Ia tatou whaatua i le atua pauanga me tu mau le olanga nei. Lo tatou atua e whaavau o le whaaolutanga na sauni Yesu Kirisi te tonu
talia i lo loto ma e ola ai Hallelujah. pau le au wala tātou te sao i lo whaamau tonu ma talia lo tātou li whaole Yesu Kirisu o tātou o langa ma o tātou sama mali le a mia tonu le atua ia o lo whaapea mai fo i pupu le o langa e mai tumu i pupuanga o langi whakaya inga le whakaya i mkako nei kaimi Praise God. e le ngata ina pupu le o langa ai e makua kumo i pupuanga pe me fai salamo i wasu fai upoe e se furu o mato waso e fitu se furu tausanga ia le umi e tele ina ola ai a o le tele o ia mea o le ti ngā ia mo le teimi e te o le mbalus furu tausanga matus pa i o teimi na e o ia le maa losi ma le ola ai ti ngā ma pupuanga o le teimi fole na e amatai o le mawai atu le ola una winga e leo se teimi umi se fitu se furu valus furu tausanga o se taimi upu kia si tātou tanga i nei taimi le telo i la tau wave ona whaamuta i so i fua ma le ola ua wave o le winga na o le tala le a yopu ia ai mese fo il sa walinga le tu si e tono o le fionga le atua Hallelujah. upu ua le ola Praise o le pio i naolo au mai le tātou lui ia whaamata tau le ola Amen. e wave ona mawai esi no inga ia tātou whaongata tau le ola au ngai mawe ona toe abi ese le ola le atua e mawe ona toe mou mali atu meo le olanga a ia mou atu a lau am whai ona tātou whaongata tau le teimi ona tātou ola mo le atua malona whina ngalu Praise God. ia le atua ia tātou fo ia le lota fo i olanga ia e le o le olanga whaingata ma le tele o pupuanga o whaingata sa ui mai le olanga ia pita i nei teimi ia o whaonga aina mo le atua i le tātou tantununga man whaatutuanga i le atua o le tātou te fia ola i le ola le ola umi o le ola e whaamavau Praise God. i ola le whai mai le atua na o le atua e mau le ola e tu mau le e whaamavau e ala ia Yesu Kirisu lo tātou wani whaola i le siao ngā le ai siao ngā o mea uma nei le olanga nei Hallelujah. le siao ngā o mea whainga o mea i tātou te ui ei au tātou le mau le ola le ai e whaamavau o se lui fo ina mo tātou ma le ia kopo leo le e whawha i po suwha mai o tou ia e pei o se au e ali mai sina taimi ia mato e mou mali atu se taimi e pupu sina taimi te wa ai le au ia e le taimi to e mou atu o whaatusa fo ila ina e tangata pe mai tala a yopu e kai te tusa ma le ata e mawe mou atu mea umo le olanga nei e tai pei o le wa aina yopu i lona olanga ma popuanga na fea ngai mai e o le tangata i popuanga ia e le teime muta i fo i le olanga e le teime matua e le teime umai le soifua ai o le tangata o le atua sa i ailo na whaatutuanga i le atua e le i avesia tai pe fo i la sa walinga paulo pe ona ta ua fo i tinao le aing ia sa mauti noe paulo i el taun unga leo lan tu mau le whaatuatua i le atua o le pale o le ami o tō e o lo whaatali mo i tātou i oi o se lui tauna mo i tātou upu ule o langa o le tangata e tumu i whaingatā ma pupuanga le o langa nei e le tu mau ma e teime i tau te o i le vai lo tātou ma losi tala vau ia o se lui tau le mo i tātou whaongata tau ia lo ola a wai vave o na toi abe ese le atua ia le malosi ma le olanga nei e vave ona e matua te le tu mau i pe le malosi na a man with born with the spirit o i nao lo fia tau mwhai tata i ene nei le ungo le tatu por kalami pe ona i aile le a onga le atua ma Yesu Kiriso la tala inga le tanoanga a Yesu mani ko temu pa mai el tala le atua tala tu spa ia le Ioane tolu fai po lima ma leono e moni o te fai atu ia te oeni ko temu a le fa nau se tasi le vai ma le anganga e le ma fai ona sao o ia le malo le atua ia vi ia le atua o iolo ia le pine o iolo o ia le tatu fa mo mo ngasili tatu te fana nau i le anganga i le vai ma le anganga ina ia tatu mau ai le ola le awa atatu fa mo mo le fa nau le tino po le flesh ia le fai mai o pue e ma vai e ngata le
ia mea uma le olanga nei, e o i le ola, le tau te ola le olanga nei, ia e le te mea mutai, matu o i le ono futu, ia, a tu ula o i le ono futu e tere i whanau i le mai ma le anganga pe ona whai mai ia Yesu ia niko temo, e moni o te whai atu ia te oi, a le whanau se tasi i le mai ma le anganga, i le mawhai ona sao o ia i le maa lo le atua, o le tatou awala le e, ta pafu e le tatou e oa le maa lo le atua, whanau fo wina i tatou a vea matangata, i le ola fo, le ola wha le anganga, na ia whapena ona tatou, whaatua i lo tatou ali Yesu Keriso, o lo tatou ali imo lo tatou wha o nama liu, ia, i wha amangalo ina, ia, o tatou se maanga sala, o le physical birth o le flesh, ele is not enough, na e te, e mawailoa manoi lo le wha but a person also needs a spiritual birth, o le transformation le pai, God's spirit, o ile nganga pa i o le atua, transform o e na ia whanau fo wina i ola, whale nganga, na ia e mawale pale o le ola, ma ia e mawale i ola e whanau, ia vi i le atua, le fiafi, ia o se, whamalos pupul na mo i tātou le nea fiafi, ia whaftai le atua, ia o le wa mai lo soifua i le, lo olanga nea fiafi, wa mai o e nei mai tau, ia po e tango tu le lava lau tupe o le lava ia o tele ia mai o le tino e moa i wha mai i tele o taimi pesi o wha mai ia ngata i leo nisi mai tu mau ia tātou wha moe le tua i lana wha marolonga wao nei mea uma tātou te iai laulang nei e pupu e le se mea umi le olanga nei ia ia le tua nea fiafi e ia tātou taltonu wha mat wha tua ia, te tau ona tātou ui au walan sau nia Yesu Kirisu tātou te sau i le ola whaambau. Wau whapea lawana alo wha mai o le atua i lalolangi. O ia au mai lona atari i pele tō tasi. Ia na ia le whano se tasi whatua tua ia te ia. A ia maua ia le ola whaambau. Ia vi ia le tō nia fiafia tina. E se me tō e fia whaasoa i fo i. I wanga na fiafi ai. Te whaamai inga tapaka. Wa tele ma tele ia le upu folofole nei e fiafi ia e se nganga e whaamanuia whaalongolongo mai le nei e fiafi le ta whaasoa ia tai tele nganga pa ia whatasi mai fo i le nei e fiafi le whaasoa pupu ia mai ai e wiko nei ia ole ai whaiuna tātou se te talo tina ia ona fa mai atu le o tatu pokalami ia manuia foi le ne fiafi lau fa so saunga i wo ma pa anga o tatu penga te fai langi ia fa manuia le atu le ne fiafi la masinga foi to le vai aso man nei po ia fa tasi mai le anga o le atu ia sal vi ia la va o eta mai le ne fiafi fa tai tele la upu fa soa fa piano fa ngana ina yo o na ia tu mai ia te nga o fa sa va sa mai fo ia tu de vi inga fa manu la o fio o le ona me o mo le pule au le tu ma tu fa te le mo va no e fa so e la upu il ne ia fiafi hallelujah fa manu ia se o fa fo mai glory hallelujah ia fa piona ia inga se nganga ma tu so le fa so le ma tu so vi ia o after tele ngam pa ia nei po pe matso malolo luna mai o ani le tama pui matso wala fo ia tu le vi inga i la o fio so fo oil matso wala awa tu ai amen glory hallelujah to God be the glory forever and ever amen. Thank you Jesus.